Mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. No.
Rođenje Isusa Hrista ovako bi, kada je mati njegova Marija bila zaručena za Josifa, a pre nego što se dehu sastali, nađe se da je začela od Duha Svetoga. A Josif muž njezin, budući pravedan i ne želeći je osramotiti, namisli je tajno otpustiti. No kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Pa će roditi sina i nadeni mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od greha njegovih. A ovo se dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori: Eto, djeva će začeti i rodit će sina i nadenut će mu ime Emanuil, što će reći: s nama je Bog. Ustavši Josif od sna, učini kako mu zapovedi anđeo Gospodnji i uze ženu svoju i ne znađaše za nju dok ne rodi sina svoga prvenca i nadenu mu ime Isus. Slava
i koji se vazni na nebesa i sjedi za desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, i jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, i ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Srpska pravoslavna crkva svojoj duhovnoj djeci o Božiću 2020. godine. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve. Blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga uz radosni božićni pozdrav, mir Božji, Hristos se rodi. Hristos se rađa, proslavljajte ga. Hristos s neba, susrećite ga. Hristos na zemlji, uzvisite se. Pevaj Gospodu sva zemljo. Ovim riječima počeo je svoju božićnu besedu sveti Grigorije Bogoslov i njih od tada već 16 vekova pevamo na našem bogosluženju. Pevaj Gospodu sva zemljo, jer se ispunila radost koju su vekovima nagoveštavali starozavetni proroci i pravednici. Najteži zadatak čovekovog života je da shvati kako ta najavljena pa ispunjena radost nije ni nalik bilo kojoj
ovozemaljskoj radosti, već predstavlja samu suštinu života i naše vere. Svaka ovozemaljska radost i veselje su ograničeni vremenom i prostorom, a radost Božića je događaj koji traje osmišljavajući sve naše odnose i sav naš život, i to ovdje i sada. Ta se radost pokazala, ona je nastupila, ona nam je već data. Po rečima Hristovim, radost vašu niko neće uzeti od vas. Rođenje Hristovo nam otkriva tajnu beskrajne ljubavi Božije. Samo je Bog koji je ljubav mogao sebe poniziti i roditi se kao istinit čovjek, kao bogočovjek. Ne prestajući biti istiniti Bog i spasitelj od grijeha kao izvor zla, truležnosti i smrti. U simbolu vere ispovedamo da se ovaploćenje zbilo radi nas ljudi i radi našeg spasenja, da Sin Božji postade Sin čovječiji, da bi na kraju i čovjek mogao da postane Sin Božji. Kako je govorio sveti Irinej Lionski, Božić je naročito vreme kada crkva silno i moćno slavoslovi tu blagu vest rečima: danas Bog na zemlju dođe, a čovjek na nebesa uziđe. Slava i hvala na zemlji rođenome, koji je obožio zemaljsko biće. Rađajući se, Hristos donosi bogatstvo oboženja, donosi neiskazanu radost u koju crkva poziva i sve ljude i svu tvar. Pevaj Gospodu sva zemljo. Bogosinovstvo je najveći hrišćanski ideal. Ideal koji se mora neprestano ostvarivati i dokazivati. Na tom nam pokazuje celokupno evanđelje, počevši od rodoslova Gospoda Isusa Hrista, koji nam svedoči da Sin Božji, ostajući ono što je bio, postaje i ono što nije bio. Ostajući istinit Bog, postaje istinit čovjek. Time je sve ljude koji u njega poverovaše i u njega se krstiše učinio sinovima Božjim. Jer ako je moguće da Sin Božji postane Sin čovječiji, onda je isto tako moguće da i sinovi čovječiji postanu sinovi Božji po daru i kroz usinovljenje. Naše bogosinovstvo je direktna posljedica ovaploćenog Sina Božijeg i pokazuje se kao najviša projava ljubavi Boga Oca prema ljudskom rodu. Hristovo rođenje anđeli su pozdravili pesmom Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Ta anđelska pesma postaje životni moto vere i pokreće nas na stvaralaštvo, na izlazak iz pasivnosti, jer su i slavoslovlje Bogu i širenje mira na zemlji duboko i suštinski stvaralačke ljudske aktivnosti. Mir je jedan od najčešćih pojmova koji srećemo u Svetom pismu. Mirom sve započinje i mirom se sve završava. Gospod je mirom pozdravljao i mirom odpozdravljao. Sa blagoslovom mira se i rastao svojih učenika rekavši im: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Apostol Pavle svaku svoju poslanicu započinje i završava pozdravom mira hrišćanima pojedinih crkava. Pozivom na mir započinjemo i služenje svete liturgije, a mir je, draga naša braćo i sestre, stanje srca i duše, evanđelski Hristov mir, kako su to mnogi posvjedočili. Prepoznali smo u životu i delima blažene uspomene novopredstavljenog prvojerarha naše crkve, patrijarha Irineja, kao i u životima dvojice vrlih jeraraha naše crkve, mitropolita Amfilohija i vladike Milutina, koji su se ove godine preselili u Carstvo nebesko. U svesti ljudi i u pamćenju crkve oni će ostati zapamćeni kao ljudi mira i dobre volje, zapravo kao oni kroz koje se u naše dane najbolje projavljivao Hristov mir, mir prvog i jedinog kneza mira.
Poruka današnjeg praznika rođenja Sina Božijeg obavezuje i nas da svuda oko sebe gradimo mir. Svi mi znamo šta to znači kada se nemir useli u srce, kada nemir parališe razum, kada čovjek počne da beži od drugih i da se zatvara u svoju krhu tvrđavu, izgubljen i nemoćan za svako dobro delo i susret sa drugima. Mi se danas svakako ne slučajno pozdravljamo sa mir Božji, Hristos se rodi. Ne tražimo kolebljivi, sračunati, često dvosmisleni ljudski mir, već mir Hristov koji nas miri sa Bogom Ocem i jedne sa drugim, mir u savjesti, ono istinsko osjećanje punoće kao ispunjenje volje Božije. Nasuprot tome, nemir koji zahvata današnje ljude posljedica je duhovne praznine i života lišenog radosti Božije blizine. Proslavljanje rođenja Sina Božijeg je kod nas praznik prepun običaja koji iskazuju bogatstvo istorijskog postojanja našeg naroda. To posebno ističemo u godini u kojoj obeležavamo vek od kako je o Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovicama Arhijerejski sabor Ujedinjenje Srpske crkve svečano proglasio vaspostavljenje i obnovu Srpske patrijaršije. Ipak neophodno je ukazati na to da se smisao Božića ne iscrpljuje u istorijskom sećanju, već da je događaj koji proslavljamo životno, značajan za svaki naraštaj i za svakog čoveka. Naši lijepi običaji jesu sastavni deo svakog praznika. Njegov kolorit, ali je neophodno i da dopremo do jezgra oko koga se običaji pletu. Da oni ne bi postali puko mehaničko izvršavanje određenih radnji lišenih razumevanja. Događa se da se zbog običaja životodavni smisao i samog ovog praznika previdi ili zaboravi. Rođenje Sina Božijega treba da u svakom čoveku probudi želju za pokajanjem i da ga kroz pokajanje jasno usmjeri ka praktičnom hrišćanskom životu. To konkretno znači naše usmjerenje ka vrlinskom životu i naše napredovanje u vrlini. Da vera ne bi ostala mrtvo slovo na papiru i postala još jedna u nizu ideologija bez životne snage i sile. Pravoslavlje je život po evanđelju na osnovu koga ljudi treba da nas prepoznaju. Živeći vrlinskim i svetotajnskim životom čovjek se ohristovljuje tako da njegove reči i dela nađu ispunjenje u ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Iz tog razloga je potrebno da reč o vrlinskom životu počne baš na dan kada Sin Božji postaje čovjek i kada započinje naše spasenje. Božić je početak našeg vaspitavanja za vrline, a njih je mnogo i one zavise od svakog konkretnog čovjeka i istorijskog trenutka. Ipak, sve one počivaju na trijadi svevremenih i suštinskih važnih vrlina, a to su vera, nada i ljubav. One treba da budu temelj na kome se zida naše uzrastanje u meru rasta punoće Hristove. Na tom temelju ljubavi Hristove, koja nas je danas obasjala, pozvani smo da i mi takvu ljubav imamo prema svima. I to ne ljubav kao dobro raspoloženje prema nekome ili nečemu. Takva ljubav ne znači mnogo. Mi govorimo o ljubavi kao načinu života. Govorimo šta više o ljubavi koja je način Božijeg postojanja. A mi, budući bogoliki, pozvani smo da takvu ljubav imamo jedni prema drugima. Imati takvu ljubav znači da ako želimo život, ako želimo postojanje, onda to možemo imati samo u zajednici slobode i ljubavi sa drugim čovekom. Vidjeti
u drugom čoveku Boga, to je Hristov priziv. Njegove su riječi da laže onaj koji govori da voli Boga, a pritom ne voli čoveka. Jer kako može voljeti Boga koga ne vidi, ako ne voli čoveka koga vidi? Ozareni tom ljubavlju i ovog Božića smo zajedno sa našom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji u kolevci našeg naroda. Njihovi razoreni domovi su i naši domovi. Njihova spaljena ognjišta su i naša ognjišta. Vekovni hramovi koji su porušeni, naši su hramovi. Zato se molimo Gospodu da njima i nama podari snage, upućujući im riječi ohrabrenja koje je Hristos uputio svojim učenicima. Ne boj se, malo stado. Vitlejemski pozdrav upućujemo i svoj punoći našeg bogoljubivog naroda širom svijeta, poručujući mu da čuva svoju pravoslavnu veru, svoj jezik i svoje pismo, ma na kojem kontinentu i u kojoj zemlji živeo. Budite ponosni i dostojanstveni. Mi smo drevni hrišćanski narod koji je kroz krštenje, Kirilo i Metodijevsko nasljeđe i svetosavsku prosvetu postao deo kulture sve cijelog hrišćanskog svijeta. Ispunjeni tom ljubavlju ovog Božića se sećamo i svih nevoljnika i stradalnika, svih ljudi kojima je učinjena bilo kakva nepravda, a posebno onih koji su u ovim teškim danima usled posljedica opake bolesti ostali bez svojih milih i dragih. Njima pružamo riječi utehe koju nalazimo u Gospodu Isusu Hristu, čije rođenje proslavljamo u Gospodu koji je postao čovjek radi nas i radi našega spasenja, koji je i sam prošao put smrti tražeći od Oca da ga proslavi, što Otac i čini vaskrsavši ga Duhom Svetim iz mrtvih. Zato nam svima Gospod i poručuje da se ne bojimo, jer koji su sa Hristom sjedinjeni, ako i umru, živeće. Ljubav novorođenog Bogomladenca podsjeća nas i poziva da u ovim danima velikih iskušenja zablagodarimo lekarima i svemu medicinskom osoblju koje se nesebično trudi da pomogne svakom čoveku, često i po cenu sopstvenog života. Na ovaj način, kroz svoju nebesebičnu žrtvu, oni pokazuju da su zaista deca Božija, spremna da čuju i izvrše riječ Hristovu, da nema veće ljubavi od ove da ko život svoj položi za bližnje svoje. Ta ljubav i žrtva obavezuju da sve nas, deco naša duhovna, pozovemo i zamolimo da u ovim danima teškim za svekoliki rod ljudski čuvate svoje zdravlje i svoj život, kao i da čuvate druge na način kako to preporučuju zdravstvene službe naše matične zemlje i zemalja u kojima živi naš narod širom svijeta. Tako čineći, vi ne pokazujete odsustvo vere ili maloverje, već svedočite da poštujete svetinju života, da volite bližnje i da ljubite Gospoda koji je sami život. Slaveći u takvoj ljubavi Gospoda, zaradujemo se Bogu i Božiću i proslavimo Hrista Bogomladenca kao jedino novo pod suncem. A ako nam je možda cijele godine tuga pritiskala srce, neka se danas rodi radost u njemu, jer slavimo rođenje najveće radosti, rođenje Sina Božijeg Isusa Hrista. Ako su nam cijele godine mržnja, gordost i zloba trovali srce, izbacimo danas otrov iz njega, jer slavimo rođenje nebeske ljubavi, ovaploćenje u ljudskoj prirodi. Neka ovaj Božić, deco naša duhovna, uznese u vaše domove
ljubav, slogu, radost i blagoslov u sve dane života vašeg. Neka nam novorođeni mladenac Hristos podari pokajanje i spremnost na praštanje. Ukoliko među vama i danas ima onih koji su u svađi, pozivamo ih da u božićnoj radosti jedni od drugih zatraže oproštaj, muž od žene, a žena od muža, deca od roditelja, a roditelji od dece, sused od suseda. Moramo zatražiti oproštaj jedni od drugih ako hoćemo da budemo Božji i da nam Božić bude radostan, srećan i blagosloven i mi u njemu. Sa ovim željama i molitvama Bogomladencu Hristu želimo vam svako istinsko dobro u novoj 2021. godini, pozdravljajući vas radosnim božićnim pozdravom koji u sebi nosi slavljenje Boga na nebu i na zemlji mir, a među ljudima dobru volju. Mir Božji, Hristos se rodi.